تبارك وتعالى أم يقولون كابه البري أيوني افتراه والدنيا في بدي قرآن بمعنى وندي وكان كوولا نهار مكو كان كوهبتي وولا نهار مكو قرآن أم أندورنا بمعنى بل فعلا هذا الدين وهو نبوك ما يقول وهو النبي صلى الله عليه وسلم وكم بيقول قولا نهار ما بقرآن الله تدل معلومي سيدايو بي وكم قولا نهار ما بقرآن قل بيقول لا رفعتو ونم كدي أدي بعشر سور جودي جسابه مثله يقول القرآن بمعنى لو تغيرت اليوم القرآن إلاه واليوتره يسل واليوتره يتوب البلاغة يكونن بهم محتريات كوابين سورة جسابه هبتاني وانا يدفتر وجيد ذنبكون هبتاني لهور من بيره وادعوا من استطعتم وندو مواو يولون من دون الله قول الله دار كرم فارم يولون كجناجي ewadukudum in kuntum si wallahi ke swadina kongo be wonde ko nela do da ne hore mabbe Qur'an sita ko gonga mo kan ko da ne hore mabbe Qur'an idon holi ko ade wana mo ko arabu je wana mo ay Qur'an mo addi ko sura ji temedere sappo e nay on buita na ma temedere nay ade sura di sappo fet tawanom ko yero de Qur'an yero de Qur'an ki on e Qur'an yo taw ko yero de la ko yero de e yo ko yero de e to ko de kon palara tawde tawa ويرد بالقرآن إليه جدته إبوهنا بصفة القرآن ولدي ونونا بقولهم كانوا كريموا لي هذا وهو لمسيلمة الكذاب ومعمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما atau silmu dari mobil di Makkah Musailamah al-Kadzdzab. Ada mobil di Makkah. Ada Nabi di Makkah. Nyamde ko oye ya mama ka Musailamah al-Kadzdzab. Oye di Makkah. Musailamah wimo ada mondo ko woni arde makko ko wahay wondo arde makko min kadi siba makko arde ya. On saya Musailamah al-Kadzdzab wimo jangi ko no arema jangi wahay ma o jangi ma o woni ko wona ko ba o gayni o wonde o fe ko yittiti e Amr ibn al-As Abdullah ibn Amr ibn al-As o e gonno wi'aade do gonno wi'aade o Qur'an mi kadi Amr andi Muhammad andi ila andi no ko situ fara ko wadi kono ila bala ila andi ni be de ko yehude wote kono ko bellet antigi andi ko andura do ka do hala kahika ke kamu ni use di dum taw do ko jaati gi makko ni ko woni
tawi ɓe buuwi ɓe dardi ɓe on saari kontornelaaɗo sallallahu alih w sallam kono alhaqqu ahaqqu an yuqal ko goonga haana wowɗede wano goonga sakkitoto mo bambi fenaande fii e fiyaake kanko tigi aray ko pilasi hoore makko ka o yanata ko ɗum waɗi si Allah tedduɗoma ɗo inni adde suuraji sappo teeɗorgol ɓe addugol wano qur'ana ma addugol goɗɗum ɗum ɗo woni ɗimmum Allah noon ɗuytanno ɓe haa bi suratin min mithli aawni adde suura gooto ɓaawni adde embere qur'ana ɓe roggi adde suuraji sappo ɓe roggi o inni adde suura gooto ko on saha o jippini ayeje ɗe annduɗe قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا مستحيل وأن القرآن حالة تقول حالة تقال وتنمد حالة تقول حالة تقول نقول حالة تقال نتقول قل نتقال haray ko ni ko ngalla ni si ko goto wonɗo men wonde Muhammadu kanko wonani hoore makko ko hawno kadi adde suuraji sappo so addi ɗum ɗon haray no yoni Allah noon tedduɗoma ɗum ine fa in lam yastajibu lakum si tawi ɓe notaaki on e waɗugol ko ko nodduɗon ɓe ɓe waɗu ɓe wawani addude suuraji sappo ɓe wawani addude embere qur'ana o ɓe wawani addude sappo ɓe wawani addude gooto haray ɗum ɗum woni dalil goɗɗum ko ɗum wayni fayla mo ande annama wonde tabiti unzila oɗo qur'ana jippinama bi ilmillah tippude e gandal allahu tabaraka wa taala haray andu ɗum ɗo yo ɓeyde holnude wonde oɗo qur'ana ko jippinama mana o ko jippiɗo ni o wiyete noon jippa ko iwri ɗum ari leydi ɗono tawa e dalilaji ɗi ahlu sunnati wal jamaa dallinoy wonde allahu ko ɗo woni wan noon wiyetake jippike si wona ko iwri dow ari leydi si iwri ley ƴawri si iwri ley aray ko wiyete ko ƴawri si iwri ko tuma iwri dow wiyete jippike واعلم ان ما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو اريد ان تدين توحيد وان لا اله وان اله نريد الا هو سوانا كان الله تبارك وتعالى يقول سيدي دولا غني فهل انتم مسلمون قالوا سيجيب لهم يقول بايو نندي بابا بابا Qur'an ko yewtere Allah jippiri iwi ka Allah tabaraka wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yewtinayi ko hay Allah o yewti wona ko iwi ma yo non on jabay on jebbiroto on naata l'islam idan nde wonno si goonga feeñi ko haani ko jokkugol goonga kala tawɗo ko goonga woni ɗaɓɓutude si goonga feeñanimo mala suɓa o waɗi noon si golle ɗe laɓɓinanaka Allah tabaraka wa ta'ala ma ɗe iwtiraka ɓaawone laaɓa leydi ɗe golle eɗe gollugol ɗe ngol haray noddi ko meere woni gollude tigi haray ko e meere woni mum ko perdi ko sakki batta yo Allah tedduɗoma ɗon tanto en Allah tedduɗoma ɗo wi man wonɗo wo wonɗo o ismu sart fa inna ɗum ka usuluko min siyaqil umum tawa ko tindini huɓɓutugol man wonɗo wo wonɗo gorko o debbo o balejo o danejo o wonɗo wo wonɗo ganduɗo o mo gandiɗa o mawɗo o ɓaygu o wonɗo wo wonɗo kana tawɗo laatike yuridu himo faadori golle makko moƴƴe ɗe woni gollude ɗen alhayata duniya gurdam oɗo aduna wa zinataha e cuɗaari aduna ɗi no waffi ilayhim min hunnanayɓe yoɓugol ɓe
أعمالهم كل جمكن فيها إلى الأولو وهم كم فيها إلى الأولو أمبر كم مويا لكم أنهم ونسالت وقيد ولا نفوق نايبر كم فعلكم أمبر كم مويا لكم إلى الأولو لا يبخسون بدوية الآخر بهن دوتو كم مويا لكم حاتم نتيس جوتي كل جمعي بولي كل kono sibe maye on alhaali ɓe tuubaani ulaika ɓeeɗo siforɓe ɗiɗo sifaaji tawɓe no faanori golle mum moƴƴe ɗen golle mum dewe ɗen ngurdan oɗo aduna e juɗaari aduna ɗi ɓay ko ɗum woni ka ɓerde maɓɓe ko ɗum woni faale maɓɓe o ko ɗum woni kuural maɓɓe ngal alladina ko ɓe woni ɓen tawɓe laysa lahum laatanaaki ɓe fil akhirati e saare akhira nden illa nnaru si wona yiide jahannama ge wal iyadu billah huuɗe alanaaɓe ka akhira yoɓe gon si wona jahannama joni ko ɓe golluno kanna kon e golle moƴƴe allah inni wa habita boni ma sami'u ko ko ɓe golluno fiha e nder oɗo allah wa batilul woni ko mere wona mus ma kana woni konko ɓe laatino yamaluna e ɓe golla nde wonno si sarti jaɓegol golle ɗen timmani haray no wayi so tawi neɗɗo wona e musgol Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma o maaki e banndingol firo oɗo aya o maaki ko allah tedduɗo mawɗo faani e nde ɗo yewtere ko wonde ko kala tawɗo laatike mino faanori golle mum ɗe golle makko no faanori ɗo mi mana golle makko moƴƴe ɗe julde ko woni julde ko farida e naafiɗo korka makko ka hajju makko ko sadakaji makko ɗi jangugol makko ma jangugol makko waajagol makko ma heɗagol makko waaji jokkere en ɗam makko ɗiggangol mawɗe moƴƴagol e kawtal kala tawɗo ko faadori kon e ɗiɗo golleji ɗiɗo sikki ala ko golleji dewiɗi kama golleji ɗo si tawi mo gollude ɗiɗo kono faade makko kuulal makko ngal ko wi aduna ko wi yo yi'e ande ko kaari golli ko inde woni ɗakkude ma ko jarnegol woni ɗakkude ma ko goɗɗum ngo e geɗe aduna ɗen fiyo arsike makko uddiɗo o heɓa jawdi buy ma fiyo laaɓa ɗum ɗo mawu ko wi aduna tawi ko ɗum woni faadare makko nden haray mo naati nder ɗo haray allah tabaraka wa taala ɓay o tooñata o jonna yonɗon neɗɗo bel ko o faala mo jonnude kon immorde kanga ɗo selligol ma no ɓanndu yeññalngol mo jawdi oggolgol mo ɓiɓɓe e ko nanndi hen o hen ɗo ɗum ɗo fof ka aduna ɗo amma ka akhira koko allah wi ko ulaika alladina laysa lahum fil akhirati illa nar laatanaki ɓes ka akhira si wona yiite ge koko hulɓini moƴƴe ni wono noon janngana ko ibnu abbas ɓe firiri aya imamu qatada imamu mujahid e ko nanndi e maɓɓe e wi ko ɗum ɗo woni firo aya o allah noon no yewti ɗum ɗo nokkeeɗi tati e nder qouran ko ɗum waɗi imamu hafid alhakami ka mandumatul mimiye so tawi ɗo anndita ka o yewti ɗon mbi ɗaɓɓinangol allah tabaraka wa taala golle ɗe ɗaɓɓugol gandal ngal hoyni manji tati no ari ka qouran manji tati eɗi ari ka qouran man
man kana jitati nalika Qur'an man kana aya sappo e suratu man kana aya sappo e jeetati ha no gay go suratu suratul Isra man kana nugas ayatan di suratul Syura suratul Isra man kana yuridul ajilata kondo wadisanti man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma yasau sama nasau kedua di odo ka Allah ini do nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun hadhihi al-ayah muqayyadah Kutun kira ayat ke suratu Al-Isra. Qur'anau hinoga mutlaqat hinoga muqayyadat hinoga mutlaq muqayyad am khas mujmal mufassal tunno ila Qur'an nasikh wa mansukh do kawat min ulumil Qur'an filo Qur'an no hani famu di do lalu awawata nyabir de Qur'an Wawadino odo aya joni wi nuwaffi ilayhim a'malahum fiha men hunna nabi golleji mabbe di woni jodi majji on e der aduna wa hum fiha la yubkhasun kambe e der aduna be wi tantare e dan do te ni be do ha be fala do la aya on ka suratul Isra tindini men hunna nabi e der aduna on wana embere ko be fala ko wona ha ka be fala ko embere ka Allah fala ko wadi man kana yuridu ajilata ajjalna lahu fiha ma nasaru wana ka de yibe be howe wobbe no golla ta julde mu korka mu sadaka mu wa bayna do joni ko honno ko do juli da julde ma o ke sadaka ma o holi ta ko bi aduna ala yule ala na delu Pope na hore di hijab. Era nande tu kau sufi ala yang nande tu. Hoi do ala hoi do tu. Meden hoi di makala yuhuru. Nyala bande tel fi hendo la. Meden hoi di ma jange Qur'ana fi hudega fi banta fi porta jange Qur'ana ite sadaka hore fi hum e fi aduna to ni mono jogi odo jetti essence o wadi kagaso alwate ma o jetti dia o wadi ka essence wate ma o wadi ka o jetti nemba o wadi ka gaso alo watelo ndem faadare makko de gollanay mo docteur Mouri hafizahullah ite heewal de misal hummugal misal pulgal hummude mise mise ino famina ko be ma ke do joni le andi koy téléphone koy sina mari numéro ji wulure yimbe wulure numéro di musirku di téléphone ma dengan numéro di nomor madion ko ka ho ko numéro di jedo pero do national e international ko numéro di sapo buri ala ko ngi tele kamere kakala ko numéro di sapo ka kono jettu numéro tawdo ko di mana ko di goto mana ko vende inna wala don vendu asansa numéro goto pet atu itatani embere majio ko woni ko numéro goto sansa ta ka wonno tati wala di numéro di ko wala sa timatis kani kanu kono sansa goto pet yetta kadi di wonno wata tati
maka ono numero di sappo inna ngi da fala be wana don sappo ko komposa ndara si tawi woni mo fala da hum podirde on hum podire dum waɗay ɗum ɗo ne koko bani adama moƴƴini kon ka ɗum ɗo koko bani adama moƴƴini ka kako ɗum ɗo ko jippol ɗum ni ko golle bani adama ni ka hay wi ko Allah hokki bani adama ngal gandal ɗon ka kono joni si tawi enen tigi ko moƴƴirden ko no moƴƴinira no systéme on no wallinira no sisan sama gollata kon no wiwɗen noon ko Allah wallini ko systéme o Allah wallini on on ɗon en sansama haray laala kanjininen ɗum mustahil kayɗen ɓeɗi ɓuri Allah tabaraka wa taala lan haray jama'a wattanayi fayda so yiɗi famodiral yimɓe ɓen cende ko men tay wi ko wowla wonon ko wowla kono famodiral ngal men tay wi ko ɗiɗo ɗiji wanno woɓɓe ko si tawi kono famodir a wandinayi ko ɗum ɗo wi'i kon few haldon ko waɗon haldon no warron ƴetton ko Allah inni no jeyi kon ndaron ka wallinon ɗum haronaka Allah wi ɗon jonnon mo haronaka o faala ko ko o inni mo jeyi ko ƴetton ɗum ɗon jonnon goɗɗo wadden ɗum waɗade o famode tan ko sakki o ko sakki ko hoolodira woni hakkude mo o ko sabodira o ko nafidira woni hakkude mo o so hewti ɗon a tawa yo mo wata famodir jonon a wakkiloto yon famodir ani Allah haɓo c'est ko goɗɗele miji ɗiɗi onon werdu on famodiron e ko faala kon ani Allah haɓon mana lundoɗa Allah ma lundoɗamo haɓon ani Allah werdon haɗa wiyake on wallahi mo hawni moolana silawol ngol selama tum ka hokkita to hewtoytake hay hewtoytake e jam hay hewtoya e jam ko yahana ko heɓotako idan haray wattane gella e muɗum ko yewtere laaɓudeji golle diina kan ko fi Allah waɗirte kadi ko ɗe waɗirte ko fi tuyyo on tigi hen koye jolɗi ɗin kana hen ko ɗum sineraɓe sallam maaki wonde ñande yawmal qiyama kala gollel ko fi yiigo e fi nani e ko nandi hen barno ari hadise kudusi ma hadise annabawi kala yiiniɗo Allah yiino koye makko kala naniniɗo Allah nanino koye makko yiigo ko sirku hay fi ɗum ko sirku to sooko kadi ko bonnayɗo golle si tawi neɗɗo on kala golle makko ɗen kanko ko yiigo hay hunde gollata si wona mi wima yo nane yo andu fayde julɗo ko siporta ɗum mo l'islam woni mum ko banndi o so yiino ko koye goɗɗum ko kono wona e ɗum kono on tigi yo anndu kala ko o yiini e mum Allah mara haaje ɗum أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون وفي وقت ما جل يلقوا مولانا هاي kevero mana bigijo golle makko ɗen moƴƴe ɗen ko aduna ga woni ko Allah jonnitata mo joddi mundi e mbele ko Allah faala ko ka akhira hude o mara noon si o mayino ko duuɓani gonɗinɗo Allah on tabaraka wa taala golle makko moƴƴe ɗen Allah yoɓay mo joddi majje o fuɗɗoɗo yoɓude mo joddi majje ka aduna ɗo o timminana mo joddi ɗi ñande yawmal qiyama julde no mari nafoore ka aduna ga sadaka no mari nafoore ka aduna ga korka no mari nafoore ka aduna ga
jokkere dan normal defta nagan dewe ke mali na bole ka naga no wodi cellal di goni Allah woni addan de taw ko mo de de karamo ko de gono windi deftere al-riyada wa salat sport e julde de wata ngi la ande be mi riya jono ka so ka julde de do goɗɗo no gasa e ɓeygu muɗum ino jokkitaro no doga no hawje no waɗa export fewnoɓe juuɗeteno wonɗo juuɗete o waɗɗota hajjude jemma heɗuɗo darde 10 jemma ma 13 ko export no gawna export ko export moɗonaɗo ko heɓoto e mon on export non kon heɓotako e kokonaɗo ɓeede korka kam no mari nafoore tenen ka cello sadaka no mari nafoore tenen ka social kala mo joko ko sadaka ko duwanto o welde o wonante dépense nan kala dewi hedditiɗe ɗen ko non wayi kono ko wi ɗum ɗo wonɗa waɗande ɗe salligi on no mari nafoore tenen ka cello kono ko wiya seeɗu wonta mana ɗin moƴƴereji ɗon Allah no mari e nder ɗiɗo golleji en anda wi majji kono eɗen heɓude ɗi ɓay eɗen gollude golleji ɗiɗen heɓude ɗe en anda wi majji kuulan ngal tigi tigi ko fi yeeso to innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama e lannare ko watta golillay ɗum goɗɗo nawi keɓe ƴettude julde mum de mana dewi mum de ngo waɗa fiya ɗum de dewe ko fi akira Allahu sanini ko ɗum waɗi ko jaɓata si nde waɗama ɗum mbi aduna haɗa ɓe ƴettata haɗa wattanigilay moƴƴa man kana yuridu lhayata dunia wa zinataha nuwaffi ilayhim amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fi lakhirati illa annaru wa habita ma sanau fiha wa batilu ma kanu yamalun Allah tabaraka wa taala famin en ɗo ɗaɗira e gonɗe janngude kon wasika e golle ligol وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما كان إمامه ويقال أيضا في نبيه كذلك وفي النوم يوتله وفي النوم يوتله وياوي كان من ربي وكنتم تقولون dengan mundur ke jumlah Jibayam. Jibayeji ɗi wonde e mum ɗo ɗi imama woni en jittande ko jibayeji ɓurɗi mawnude e jibayeji yimɓe jibaye femma yimɓe beleede ɓe yimɓe sirɓe bidia sendidirgol go hoore mum e yimɓe sirku aramɓe ɓe sabu wiggol yimɓe sirku aramɓe ɓe ɓe gomɗinano Allah ɓe gomɗina Qur'ana ɓe gomɗinane laaɗo sallah sallam ɓe gomɗina ummugal kamɓe ɓe gomɗini Allah ɓe gomɗini laaɗo ɓe la ilaha illallah muhammadu rasulullah hiɓe gomɗini Qur'an hiɓe gomɗini ma e yimɓito ko honno ɓe waɗirte wono ɓeeɗo ɗum ɗon holli wonde ko ɓe faandi ko wonde kala wiɗo la ilaha illallah muhammadu rasulullah o wini mo gomɗini ma e yimɓito mo gomɗini Qur'ana haray hay hunde wawatamo wadde keeɗeɗo
mo wi ɗum haray lanni haray ko jiɗɗugol ɗin ɗon jiɓayeji o woni ɗo o andini en yoga e toɓɓe hon ɗum wonde fof no jaɓi mo gomɗini ko yewtuɗo amma wi ɗo hajjata ma wi ɗewtata sakko wona wajibi wona e dina jeeya o andini hay manamo kala mo jaɓi kala mo koɓe fof no jaɓi on ko woni keɓe yon noon mo mati o yuqalu aydan no wiye kadi ha joni jittugol ɗi jiɓayeji addugol ko tata jitta ɗi jiɓayeji wonande mo faami haulai ɓeɗo ashabu rasulillah sahabaɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam atanuɓe haɓuno bani hanifa golgorol ɗo bani hanifa ko yimɓe musailamatul kadaɓe ɓe mo selli ken sahabaɓe nelaɗo ɓen haɓunoɓe wakad aslamu tawi noon golɗo gol wiyetengol bani hanifa banu hanifa ngol silmino ma annabiyu ɓe annabi on sallah sallam wa hum kamɓe yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yusalluna tawi ɓe juulude wa yu'adzinuna heɓe noddinde ɓe naatuno l'islam fewɗo nelaɗo heɓe juulude heɓe noddinde kono e hoore ɗum fof sahabaɓe nelaɗo en haaɗi ɓe ñaawi wonde ko ɓe heeferɓe wondude e wi'ugol maɓɓe la ilaha illallah muhammadu rasulullah wondude e juulugol maɓɓe wondude e noddingol maɓɓe ɗum fof haɗaɗo sahabaɓe haaɗi ɓe annduɗo sira mo anndi annduɗo taarika mo anndi kono ɗum adduno ɗum anndi ɗiɗa golleji fof ko golleji de l'islam o yameyi ka wi'ugol la ilaha illallah muhammadu rasulullah ñimnugol waɗuɗuji ɗi joyi noddingol ɗum ɗon fof ko golleji islam no ka kono tawi ɓe wattiti ɗum ɗo gonɗum innahum ko honno innahum tabiti kamɓe fa in qala si tawi o wii kanko neɗɗo wenjima ko waɗi si ɓe haɓa ko ɓayi innahum yaquluna inna musailamata nabiyun wonde musailama ko annabajo andi banu hanifa ɓe wi'uno andir ɗon gatagol e leñol ko hunde hulɓinide koko nelaɗo maaki kon da'uha fa innaha habita gatagol e hoore leñol gorol nelaɗo maaki da'uha fa innaha habita riwaya ko fa innaha muntina terti ɗum ko soɓu ɗum riwaya ko ɓeydi ko luuɓu ɗum no tawa e seede mum ngolgol wiyetengol banu hanifa ɓe wi'uno ɓe wi wallahi meɗen seediti mouhammadou ko goguɗo ko annabijo allah meɗen seediti musailama aɓen amen on ko fenowo kono fenowo amen on no ɓurani men goguɗo ɓeeɗa o ngasi dayete faami ɓe wi wallahi meɗen seediti annabijo mouhammadou ko goguɗo o annabajo allah meɗen seediti musailama ko fenowo kono fenowo amen on no ɓurani men goguɗo banu hasim o ɓe jaɓi ɓeyni musailama ko annabajo ɓe mooɓi tan ko makko ɓay sahaba en ari ɓe sahabaɓe ɓoy ko enen haara sahindina wallahi sahabaɓe ɓoy sahindinana enen hare ko homɓe wonno ko sahindini ɓe ko wiɓe ɓen no hooli mouhammadou ko nelaɗo no hooli musailama ko ɗoni hamde ɓaawo on ko fenowo kono fenowo maɓɓe on no ɓurani ɓe goguɗo ɓen ɗo ɗum ko naɓay ɗum neɗɗanke e ka holbini qulna wi'en si ɓe inni ɗum qulna wi'en hada huwa almatlub ko ɗum ɗo tigi woni ko ɗaɓɓa ida kana si tawi laatike man rafa'a on ɓantuɗo rajulan gorko ila rutbati nabi faade e darja annabajo o sallah sallam kafara haɗa woni keefeero wa dakhala wa halla dagike maaluhu jawdi makkude walla mo hoyji jam makko ɗam walam tanfa'ahu nafatamo ashahadataini seedakuji ɗi ɗiɗi wala salatu na juldanen fa kayfa ko honno noon biman rafa'a on townuɗo samsana oɗo neɗɗo aw yusuf
ma oɗo neɗɗo ko yimɓe wonaɓe humeede e mum toreni ko honno noon ɓantuɗo goto e ɓeeɗo aw sahabiyan ma o ɓanti annabajo aw nabiyan ma annabajo o ɓanti on ɗon ila martabati faade e darja e martaba jabbali samawati wal ard taw jeyɗo kam moɗinigi leydi ɗi ko on ɗum waɗi joni yimɓe musaylama ɓe innira heefer ɓe fiiɓe inni musaylama ko annabajo ko fiiɓe ɓanti musaylama ha e darja on ɗo e darja annabijo sallah sallam e waɗimo pilasi annabijo joni si tawi mo waɗi neɗɗanke pilasi annabijo on haray woni keeɓen kanko hu e seeditaki sahadatayni makko kanko hu e julde makko e noddinaɗo makko ko honno noon mo ɓanti aden ha hewtinimo darja allah ngasi toɓɓere faami mo ɓanti goɗɗo ha hewtinimo darja annabaku ɗum jaɓi ko keeɓen kamɓe tigi ɓe girtike ɗo ko waɗi si sahaba en haaɓi yimɓe musaylama ɓen ko ɓay ɓe inni musaylama ko annabaɗo eɗan bone maɓɓe o wonnu ko ɓay ɓe jomni musaylama ha hewtinimo e darja annabi ɗon sallah sallam joni noon kamɓe sirkoɓe ni ɓe ɓanti ɓe ɓe humi e mumɓe ha hewtini ɗum ɗon darja allah joni noon ha annaɓe toroto na annaɓe hulde no woni woɓɓe e maɓɓe wallahi l'adim no karama ko ɓe makiri ɓe woodiray allah fenade kono sa inni yo ɓe woodiri hooreɓe maɓɓe ɓe fenade ɓe nayi goota ɗum no wooti idan sirku sikki ala sirku pindejo o yaltinayɗo l'islam o yaltinawti l'islam o maaki subhanaka ma adama sha'nahu ذاهر ونعم أن كاوي قمون يقول فيها كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون لو أنت الكذاب ويقال أيضا نبيه كلمة لا كجابا يجب يهو تجريدو نبيه كذلك وأنهم كجيبا يمتل جيتو لدي بويكو هو دينو بويكو هو دينو يقول جاتو لمن لا إله إلا الله لمي Quindi la ilaha illallah na sinaru yimɓe musaylama ɗe maɓe kamɓe tan on na ɓe yiɓe kaɓa tan on allah tigi se tigi ida jaaka almunafiquna qalu nashhadu annaka la rasulullah wa yuqalu wi aidan alladina ɓen harragahum ɓe sunnunoɗum ali ibn abi talib o sunniri ɓe winnaali yitege ali ibn abi talib jasuno gaawo huɓɓi ɗon yiite yiɗi woɓɓe goo ka nder yiite ɗon sunniɓe ali e ko sahabi o tawaɗo ko rafawul arba ɓen ɓe ali sunnuno kulluhum ɓe fof maɓɓe yaddauna l' islam kaji ɓe nodditaɓe l'islam ɓe wiɗe koye julɗo wa hum ɓen min ashabi ali bal ko wondunoɓe saydna ali yiɗuɓe saydna ali wa ta'allamu l-ilma ɓe andini gandal min as-sahaba innode sahaba en ɓe jangi jungo sahaba en walakin kono i'taqadu ɓe figuno ɓe hoolino fi ali e fi ali mithla l-i'tiqad yeru finde nde yimɓe sirku arɓe ganen fiɓi fi yusuf wa samsan wa amtalihima ɓe fiɓi e ali wonde ali wurnayi waɗay wonde ali ko allah ɓeɗo ko woɓɓe e fedde rafida ni yimɓe abdoullahi bun saba ɓe inni wonde ali huwa hu o landi man ɓe inni anta hu o landi man mana ɓe inni an ko an woni kanko ɓe wi komi woni o inni komi woni honko ɓe inni ko an woni allah no woni fedde koye feddeji siya hooni ɓe nehoɗa fedde abdoullahi bun saba on saha ɓayani waaji keɓe ɓe salike o waɗi honno o jasi gaawo jogimo jeyaɗo o jasi gaawol o yamimo huɓɓugo ɗiite ka nder gaawol o huɓɓiite ka nder gaawol o mowɗude kala arɗo addaaɗo sali luttade
woni kam kayite sunna Abdullah ibn Abbas o maaki min siko min mi waɗirayno ɓe wargo go kono sunnirtano yiide sabu nelaɗo maake hadis la yu'adhibu binnari illa rabbun nar dagaki ka lettira yiite ken si wona jeeyiɗo yiite ken kono himo jaɓi ko adi saynaali e waɗire kon kono inni kanko sago makko mum ko goɗɗum ɗo ɓe waɗirteno ko kaaba ma ko nandi en ala wona ɓe sundiri yiite ken kono himo jaɓunoɓe fof ɓe jaɓono ko saynaali e sundide ko ɗo ene wi kadi ko juuɗe إذن فكيف كون أجمع الصحابة صحابة فترا على قتلهم والقلب وكفرهم كيف كانوا مكة ووي كان إمام أتظنون إذ سك أن الصحابة وأن الصحابة يكفرون المسلمين بهذه الجهود سك صحابة يهيبوا من الجهود أم تظنون كاهن سك أن اعتقاد في قبل في تاج أولو وأن أولنا يقوى إيمانا فيما gebe Allah ka ko e makko wa amsal ye makko la yadullu darrata wa bi i'tiqad kun fi ko sibani do fi deji bi ali ibn abi talib ali ibn abi talib yukafir wa la yakfir an ko gol wonde wi ko la ilaha illa allah tum muhammad rasulullah ko tum dan data ko ko kebe la budda utim adda sarti makko o wodi do ko bondi tata ko kono si woni ɗum o addi ko bonnata ɗo o addi sartiji makko sarti tawɗo si manki l'islam neɗɗanke o jaɓetake ko inni la ilaha illallah muhammadu rasulullah o nafata wa yuqalu no wiye aydan kadi banu ubaydi alqadah golɗo gorol kadi alladina ɓe malakul maghriba laaminoɓe leydi hirnage makka ni maghrib ɓaawo ɗo ko wona marok ɗum indeteno maghrib feɗenga fof no indeteno maghrib wa misra ɓe laami misra fi zamani banil abbas e zamanu banil abbas kulluhum ɓeeɗo fof yashhaduna ɓe laatini ɓe seedi to an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yad'una l'islam heɓe nodditaade islam wa yusalluna aljum'ata ɓe juulude juma o wal jama'ati e jama o ɗo ɓe timminɗo ɗum ɗo fof kono falamma adharu ɓe feññinno mukhalafata sharia lundagol sharia l'islam o fi ashiya e fiiji duna ma nahnu fihi ɗi hewta gonɗe yewtude ko fiɗum ɗo anno gonɗe yewtude ko fiɗum ko fi tawhidi e sirru kamɓe noon fiiji ɗiɓe feññinno tawɗi no lundi l'islam ɗi ɗi hewta ɗiɗo annon ɗin fiiji ko wigol goɗɗo no ƴetta bandirawo goɗɗo no hawtirira bandiraɓe ɗiɗo e dewgal no riba no dagi ko sifa ɗin fiiji ko kaba'i eɓe jogino sariya wiyeteɗo yasir ko sifa ɗin fiiji wonno nden ɗo wonde riba no dagi goɗɗo no hawtirira bandiraɓe ɗiɗo e dewgal yiyargol beerinaɓe penda e ko noon sifa ɗiɗo fiiji tawi ɓe yimɓe juul mana ko yimɓe timmi ɓe ɗiɗo sifaji ɗi o woni fotude ɗo ajma al ulama karamo koɓe ɓe fof pottanno ala kufrihim e ɗo keeferankaako maɓɓe ko karamo koɓe fof pottani ɓe ɗo ko heeferde ɗum karamo koɓe mo adda yeeso laabi babul mo tat e defte figuɗe nde fof ɓeɗo majjiɗi maygal damal defte jaare ɗen na karamo koɓe fof pottanno ala kufri ɓe keeferankaako maɓɓe ɗum waɗitade himi haɓugol ɓe karamo koɓe wi wa anna biladahum leydi maɓɓe ɗin biladu harbin ko leydi hare mana ko leydi heeferɓe tawɓe ko heeferɓe kadi wonɓe haɓude julɓe wiyete biladu harbe wa gasahum haɓiɓe almuslimuna julɓe ɓen hatta stankadu haa ɓe hetti ma bi aydihim konko wonno e juuɗe maɓɓe min buldani lmuslimin immonde e leydi julɓe ɓen ko ɓe fuɗɗuno mawlud banu ubayda albatiniya ko ɓe fuɗɗi mawlud koye ɓeɗo mawlud yiwi idan haray wa yuqalu no awe yeeso kono hakkinen ɗo sabu saaye on wiyen waw rewtade wonno rewta gongol ko downi himmu on haray e joli allah tabaraka wa taala yo faami faamuji selluji wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain